Muškarcima definitivno neće biti lako ove sezone. 4. sezona popularnog realitija Zadruga se bliži, a već neko vreme se spekuliše ko će se sve naći u Beloj kući od septembra. I danas, ispred zgrade Pinka, a jedan od budućih učesnika je ni manje ni više nego policajka Ljiljana Stevanović. Ljiljana ima vezu napolju. Bivša je policajka i zna vrlo dobro prošlost nekih zadrugara. Zahtevna je žena, teško da će je neko unutra osvojiti. Kristijan pogotovo. Ima sina od 22 godine, tako da odnos pred kamerama ne dolazi u obzir. Ulazi zbog popularnosti, zbog novca i ne boji se ničega. Evo kako ona izgleda.